Sising ay ko gay pi baro aga kerteng jong drive ulang petim jungi Jesus Christ ni wan yang shapi. Hari ni kesien da ketien jong blay bani rap ida jing imbu jong pi menta atli ki episode ni lai keren shapang Mynsiem Bakhuid haga jing tu jong jing pendep ka kamu jong blay ni lai keren ka wet ka episode ka beningkong Mynsiem Bakhuid ka bo jong blay ka ba ar episode ni lai keren shapang Mynsiem Bakhuid kumno uyarap ban bo bri urma ni ka jing tu imbu jong blay. Bagani kasni ngangek bangi dan sa kaway bat kabenta kaway di bagajing kay jong Mynsiem Bakhuid bat kata kay Jingpynbaptis jong Mynsiem Bakhuid bat siya kata nga panyang sumhay pa sa given sa sisimpat kay klipman bat siya bangin let siya gajing kali kabangan kali pi way di Jingpynbaptis jong Mynsiem Bakhuid let's say pa sa given pinang don can get concerned man pin scam show gajing kay jong episode ka ba an ng mila dem nanipi ko pan kan mau gibriyo pila man siya ni po. Amen. Shibun Pastor Nathaniel, ay kublay pi baro ni ka or kerteng jong Jesus kendiat na kwa pan pai ka jong mo pi siya city jong Paul siya Ephesus na kwa ban review kendiat haga jikay ka bangi ada ba episode ka ba mo yung Pastor Nathaniel na kwa ban batay kini ko wi record na kerteng jong blay ban yarap ni ka jong pi Ephesus kung maningkong record ka ba Kalai ngap lagi ni ketien jong Apostle Paul. Wang hau mapiru apabila yo snow ye ketien ke jing shisha ka gospel ke jing penem jong peace ngapa. La yo snow ye ke gospel, no? La yo ma ke jing penem. Hau ba apabila nget ru pila nget yo Jisu ke Bible kong la shon sharp ye pi do Mynsiem Bakhuid ke jing kular. Kwa man keren kenya ni ke ketien shon sharp, no? Do Mynsiem Bakhuid jong blay. Haga kelemat ke bapi pelayu Jisu nong penem nong siu spa jong pi haga download jong pi pediang yu ke Bible ko ong Mynsiem Bakhuid jong blay ushon sharp ke download ke jong pi bagani ke jing shon sharp do Mynsiem Bakhuid jong blay ni yo ke jing patai ke bakham benia ban ke ketien Greek mo ke ba mot kum ni ba haga no ke tiar haba gadon ke to ke jing shon sharp no ke tiar kamot ke to ke tiar ka dai ke bala examine ke bala well inspected mo kamu betul tiar kan poi siya kata thong kapag tu tiar kalayo itu jadi shamsha haga juga por yang ngaya piru haga klemat kapag pediang yu Jisu kajing don ni kajing yo ya kajing shamsha Mynsiem Bakhuid jong blay kadang katakin kaba tho mama pila sha examine pila long well inspected mo kemudian pila long flawless but pinpoint siya kataga thong kabo blay baga ukwai pinpoint kataga long ba in yo let siya bening mo tiki babon ba ki brio ki dan ni ka jik shati ka bakrawa ka donor ka jong ki om tip ngan yo bantana ba ka jing rong no ngala pedian yu Jisu ka donor jong ha ti nandot bentana ba ka jing rong no ngapa orang bila da pedian yu Jisu ka nong pedem nong siu spa jong pi Mynsiem Bakhuid la sharp ya pi la di kun jong blay pi pinpoint siya bening ngala orang ketien parai ko ni the Holy Spirit in you is for you to get to heaven. The Holy Spirit in you is for you to get to heaven. Namar ka Bible ko ang met jong pi kala de temple Mynsiem Bakhuid jong blay mo pila de ka temple Mynsiem Bakhuid jong blay pi pinyo let siya bening namar ba pila ma de jing kapat namar Mynsiem Bakhuid udon hapo jong pi. Bishimon pastor Gabriel ni kata jing shine kamut ka jing shon sharp jong Mynsiem Bakhuid hapo pediang yu Jisu ade ka jing pentik na mo pinyo bening. Amen. Di hari mo pila pediang yu Jisu don ni kata ka jing small scam ha Mynsiem mo pinpoy bening. Di henry tang jing poy bening kampat biang ni rek ba ka tin jong blay ramon shibon bening kren sa oy pat ka benta hawi di Mynsiem Bakhuid. Amen. Bala nga puli ka gospel yung Matthias kala ng balay pastor Gabriel kat ka ba katway terter away day ka por ba Jisu pantan ka mo ilagi ha Jingpynbaptis Yohanes no Pynbaptis Yohanes ong lali ito lupa ya jing wan jong Jisu ong ba Pynbaptis pi ya Jingpynbaptis yung jing kala bomon ada ita buwan na din jong ukam kraw ya ba ngambik wat man la tay juti ka jong utang Pynbaptis pi daw Mynsiem Bakhuid ba dagading tinggal kwa ko pinsyaya ki yani ki bapay ang nga janmi kay ga Jingpynbaptis Mynsiem Bakhuid balay kaday ka ba kung san yani hadin malapian yu Jisu banyo ni. Amen. Kumishibon Pastor Nathaniel ang kwa ban kung mga batay ni kong ba ka jingso mo
Kedua sok uban ningkong apa pimat ke Jingpynbaptis. Di kabor Mynsiem buku jong bleru nyelap nong ba lada peace is the primary fruit of salvation. Power is the primary fruit of being baptized in the Holy Spirit. Mo kamot kabor kedua tau sok uban ningkong apa pimat ke Jingpynbaptis Mynsiem buku jong bleru to. Lada pilak pedian yu Jisu pilek benai. Kejengkeli kalau kini kan. Ba ngirang don sa ka perthei mo kamot bala la den yu Jisu ki babon ba ki bru ki mot la ngila den yu Jisu menta kyong ngin yo ngin le beneng no mentam tam nei pinang im ka perthei ni ne ti apa pi im pa na ka perthei pirong kami ka bor Mynsiem buku jongle ba pila menong successful mo ban pen bahaga jing syakri jong pi ble ba kumju ka por pendep kita ka thong ka bo ble udon ni ka jing ka jong pi di Jisu hani ha Matius kanong balai Yohanes Jingpynbaptis ukrench pang Jisu Christ pas Nathaniel ba amba ba Mynsiem ba Jisu long taw nong penbaptis Mynsiem ko jong blay kamot ka ni gede ka separate experience ya kaban pegyang yu Jisu kum nong pedem nong sius pa ito di kumang ongi pi mene ba Mynsiem ko jong blay ha po jong pi mat ga jing suk jugu re Mynsiem ko jong blay ha lor jong pi kade ban kok bor ye pi kata kade jing per ha breng artli kide jing tre Mynsiem ko ha po jong pi ka jing suk ka jong blay Mynsiem ko ha lor jong pi ka bor ka jong blay ka jing jong pi ini pai kan dia chaka kite ka jong blay Lukas ko no ba arpusaw ko ang pai ka jing ko berkat jong pi chaka ka benta ka ba Lukas tho ka benta Jisu kerana gini kitian pengakuan mapiru pin berkat baik gini kitian ke jong Jisu bau Jisu kerana gini sendran hadin bagi kila mak dek Jingpynbaptis kila pediang yu Jisu hang ni yu Jisu ong kumni lo bang an pusau kan kor kabasau kendai ko hakmi ru ngapa hapi ya kata balakular ukpa jonga Henry P to yai shong haga nomba Jerusalem sekap bau Jisu ong ba pi pila da pediang nga matanga kwai pi pin yai shong sa Jerusalem tat onda on perkup ye pi da kabor na jrong ha ong tat onda perkup ye pi da kabor na jrong kabon hag ni kabor ki sendran kimpat yo mat ni kabor Mynsiem kinang yo mat tang ye ke Jingpynbaptis dei kabor Mynsiem bukoi kata ga ke Jingpynbaptis ni dia pai kan dia ki kam ki apostle kan long ka badingkong tapi puli ki kam ki apostle nga kwai pi pin connect lang ba gospel ko jong Lukas namun Lukas di mo uhi ba tho ki kam ki apostle mo u connect lang mo ba ni ke ka bu kren mo ka khat ba saw kendai ter mentau bertengi kita ke kren jong hang ni po ki kam ki apostle long badingkong ini puli kan dia ka khat ka ba ningkong ka ba ar ba ka ba saw ba san ha ka jing tho khana ka ba ningkong at ngala thao a Theophilus siya pangki ki baro ki bo Jisu las dan ban le ban hikai ru khat ka ba ar ba umni bat kata ke sni haga bala pediang yu usha jrong andau la ai hukum do Mynsiem bukut haga tiga apostle ki ba ula jit ka Bible kong khat ka ba saw ti ha bo ya senglem bat ki ula hukum ki banom lek na Jerusalem hande ban up ye ke jingkular jong ukpa ke kita ke jingkular ukpa kana chipang ke Jingpynbaptis Mynsiem bukut ka ba ong pila yo snow na bo Yohanes si Shaula penbaptis da ko Hende penbaptis si pida Mynsiem bukut sa kendiat sni na do mentaga Bible ko mo kamu Jisu kran siya separate experience ba pila yo mat ke Jingpynbaptis mentama pi pirong kam ka bor jong blay kanang man penkopi pi ka bor ba pila ya lape ka gospel ba ka juk ka poru ban pendep ka jing tumu ka jong kupa ha ka jing ba jong pi ti kanini ki kitien ki jong Jisu pet ba lo maning kong ka ba pra kong Henry pinyo diang ya ka bor skapai kata Henry pinyo diang ya ka bor adalah wano Mynsiem bukut halor jong pi but pinlong kinong playa nga Jerusalem para Judea baro para Samaria para do ka bukut ka protay hagatin kasi pinong lawan Mynsiem bukut happy and ka correct translation kala pinong ni Mynsiem bukut halor jong pi na baru Mynsiem bukut jong blay wala lupa hapo jong pi por ba pipiyang yu Jisu ko nong panim nong sius pa and ka ni ka target nagaway pa ka separate experience ka man pagkop pi daga bor mapila man leye ka pertay
Mynsiem buku jom blay hapok jom pi de bagi pi ban lek beneng. Ada Mynsiem buku jom blay halor jom pi ban perkop pi de kabor ban le de kapertai. Besibon, Pastor Gabriel yang kata jumpa shine, ini let shushu ngangai ini klipman. Pastor Gabriel hadin bopi ong ba kata ni Jingpynbaptis yung Mynsiem Bakhuid kaper naga Jingtre yung Mynsiem Bakhuid hapok jom pi halor jom pi mo. Tingayo iba ujisu ukulani Mynsiem Bakhuid, Jingpynbaptis Mynsiem Bakhuid. Bat kani kawanja hagas ni Pentecost. Ngangai kata kat bagi senang kita dalam kamera bahanin. Hagas ni bagi yo mat ya Jingpynbaptis Mynsiem Bakhuid kadon kadap kababul kapangapa keren bahaya kata. Batru ladaki senang ki up hatu mami mentani dang haban up aku akan percaya kata. Kubleishbon. Siap bahaya ni, no? Ni keting jom blay bo Jisu dekat beberapa orang yang yang ini kebuat, mo ada Mynsiem Bakhuid jom blay wan. Kalau ke bakar dekat ke beningkong ni pulilang. Kan ni gede ketakin ke baga keting jom blay kong bah ke sni Pentecost. Pentecost kemud ke Sunpost ni the 50th day. Namar kumbang itip baga keting jom blay kong bah Jisu dan bagi sendran Sunpost ni hadir bola mi pat ni kebaya. Mo hadir bola lek no shibneng hadir Sunpost ni total of 50 days. Sao po bat Sunpost ni 50 dah ke Sunpost ni ke Bible kong bah ubleu pa upa yo Mynsiem Bakhuid lemba u Jisu Kristus ke pertai baraga sni Pentecost ke Bible kong ba kini ki jo ki sendram ki blai yo mat ki Jingpynbaptis ki yo mat ki bor ke Mynsiem Bakhuid jong blai bat ka dak ka baning kong tam ke Bible kong kumning ni pulilang ke dekat baning kong ke besau ke Bible kong kumning dan dalam poin ke sni Pentecost ki baro ki le don lang ka we ka jaka te kendit lawan ke jing sawana beneng ngap ma ke jing sawana na beneng Kung kal ba babe kertep bat bala pendap ya ke yen ba ko we haga bagale shom bala pau haki ke thli ke bapat penat kung ka ding tingala shom halor we bo we naki ka Bible ko mo dekat la shom we bo we ka ding ka jong ble pi abang ni ki symbols mo of the Holy ki symbols of the Holy Spirit fire le ka ding le ka kal ka babe kertep kwa pa ngi pi bo Mynsiem Bakhuid jong ble dei ka ding dur jong geding mo Mynsiem Bakhuid jom le ndai kal ne kong kal ka Bible ke itu mo te kong ngakwa pano ipiru bo Mynsiem Bakhuid jom le ndai kaparo ne kong kaparo ka Bible ko tiki bapuan mai ki bru ni persyang nong rem Mynsiem Bakhuid jom le bo ndai kal ne ka ding ne kini ka Bible ko ndai kong it's a type Kading, kal kaparo kini type of the Holy Spirit. Mo symbols ngilap nong kita to. Kadakhat ka basau kong ni. Batla pendap iki baro do Mynsiem Bakhuid. Siapa la pendap iki baro do Mynsiem Bakhuid bagi les dang ban kren aki wei pat kit liat kat ko Mynsiem la ai bori ki ban kren. Ni ina ka Bible bahaga sin ka baningkong bagi sembran ki mat ka bor ki Mynsiem Bakhuid jong blai. Bala penbaptis si kiro Mynsiem Bakhuid jong blai ke Bible ke itu kadak ke baningkong tam ke mengi ke keting ke jong blai kalong bakilas dang ban keren daki weipat kitliet ngapa kata daki weipat kitliet to siapa ini ke keting ke jong blai kong bumdo bala pendap ki baro do Mynsiem Bakhuid kilas dang ban keren haki weipat kitliet kene ke jeng keren tliet ke jeng keren tliet kene kadak ke baningkong tam ban pensisha bau tu brio ni ka tu ko brio kala mat kila yo mat ya ke Jingpynbaptis Mynsiem Bakhuid jong blai ma ka Bible ke itu hukum ta bagi ni sendran kila ya mat ke Jingpynbaptis hari mentah yo mat ke bor ke jong blai bar bagi yo mat ke bor ke jong blai ki sedang ban keren de ki we per kitliet kata ke language of the spirit ma ki sedang ban duai de ki we per kitliet ke Bible ko amba ka Mynsiem jong ki ke duai bar kata ke jong duai ka belong supernatural ngilap menong ke jeng duai hau Mynsiem Bakhuid ke jeng duai di ki weipat ke thliet kita di ketien ki ba apostle Paul perong kama ke ketien ke jong u ba ke ni di ke dak ke baningkong tam ha ke Bible ba yo nono breu bala mat ke Jingpynbaptis Mynsiem Bakhuid jong blai ukran da ki weipat ki thliet ke Bible ko Commission 1 Pastor Gabriel ya kata jeng syai nganget ni ayo ya ke jeng syai ke ba syai ke dar ba akan ni ke klipman ba ke Jingpynbaptis
Jingpynbaptis Mynsiem Bakhuid Pastor Gabriel ng kwa EP mapin shy shoot ikaw pat ka jingkali ka jonga hagi tayo gi banwan ki episode banwan ginang kren shoot ka ay ga jing white li ka ay ga jing mentoy ka bangyo ang jing white li na magkani kam de ga jing kren jong brio ka de ga bu jisu ula de beto to pa akwa kami ga jang pin shy tang kendian ba nagagadak ka baning kong jong ka jing yo ma de ga Jingpynbaptis Mynsiem Bakhuid ka de ga jing white li hato uno bri ulakan ang bangalayo pedyang niya ka bor jong Mynsiem Bakhuid ka Jingpynbaptis Mynsiem Bakhuid bat uklan duay tilin hato galakan ng ka to kani di gejek kli ka bron kam ha ku be shibon pas Nathaniel ko mga ong ipi ba ni haban pensyong nong rem ya ka jinget jongi ka ktir jong blay na margim la ban sunget haga jing batay jong brio ni ka brio dali haga jinget jong ka ti jing kay tan rai le si ka bangi yo snow mo nag ka jing kay ki brio ni haban syong nong rem ka ktir ni jong blay tekat ko ka ktir ni jong blay pas Nathaniel ni i baga sngi Pentecost dia mo Mynsiem Bakhuid jong blay uwan ni haga balang ka Bible ka yutu ba dak ka ningkong tam ka bi ka jing duai di we pa kitliye ka mamot ka ni ka pattern kata ka lenti ka balarai unono brio ong ba ula lapan baptis yu Mynsiem Bakhuid jong blay uta brio uday ban kren ni ki we pa kitliye ko pinum laban ong yela die it's like ngalapan ong kitin parengkum ni it would be foolish to say that you are filled with the Holy Spirit and not praying other tongues Tiền rây cần mau và cái tay đây cái mình còn to nghiêm tâm cam sự mình ta ban áp yêu Mynsiem Bakhuid jong blay cũng bagi senrang ki áp nama Mynsiem Bakhuid jong blay ula dap one here cái sngi Pentecost ngalapan bu cái ko cái lenti uday Mynsiem Bakhuid jong blay mo ubatraya ka pertay baro ko way menta the third person of the Trinity uday mo ubatraya ka pertay baro ko way ni ong bagay ka ya ka jong Mynsiem Bakhuid jong blay ka mot kum ni nghiêm tâm cam sự ban áp Nganong kaman pediang yu Mynsiem Bakhuid jong blay daka jinget ka dot jongi sya on batay pi ngan pukut na kani pas Nathaniel ka baningkong haga Jingpynbaptis pi pediang yu Jisu kumnong pediam jong pi ngan ban yo diang ka bor pinong kamban pediang ya Mynsiem Bakhuid kata ka di jinget per ban pediang yu Jisu ban yo ma ni Jingpynbaptis ban pediang yu Mynsiem Bakhuid ban ma ya ka bor ka jong blay kita gini arteli ke bapirong kaman pek beni ada ketian jong blay bagi ngai beteng man keren ki kam ki apostol pas Nathaniel mo bagi ngai bagi ni ki jing kai ki nong ki bakor ke jing em jong pi bapinom em tang ha ke jing dom pinom em tang ha ke jing bam tep jong jing em ne ai bagi ketian jong blay kan jubab dega ke jing kai brio ke ketian ke jong blay kan juga jubab makai ke jing keli ke bapidon ha ka bai dei baru Mynsiem Bakhuid jong blay blay kur khu ya pi Shibon Pastor Gabriel mangit ka next episode in kren syapang uay ka ay ka jing duay tali ka ay ka jing mentoy yaki bangit bahabakin yo ay kani ka bor ngangit ang clip man let's say pidon kanu ka jing kalilan ni kanu ka jing duay ka ba pikwa bangi ki brio jong blaming duay pin yan ay ki number phone jong ni have screen ba ka address pilapan call ni pilapan phone ni ba pidon kanu ka jing kali yan man yan ka jing im jong pin ngangit pa pinsa shot bang ni bagingwan siya kaying jong pi hagi episode ka basam pat in pagkut hangin nam talas ni ublay ko kui pi baro nam ta kaburang ka jong